New Year start ungdro puro nung kotor kok shamani. This year amo hai khainai amtei khainai. Aborok joto kok bai simite na mangsasuk de khlai phunuka. Nung afro decide khaima rokno to kisasuk muitole tongkhona bile nato sikarei kha. Obo sorbu paina nai tongkha. Nung tabok phano se start sikhaya kho. Only excuses. New Year party ni pore, Valentine Day ni pore, khana ni simi, Monday ni simi, next month ni simi. Tabok to New Year si phai pinai kha. Only kok bai simi de tongsinai. Na mangsasuk bo khai phunuknai. Every day no mungsaya mungsapano nini gulswo distract khainai. Every day no mungsaya mungsapano unexpected engnai. Nung salbasuk buino mangno dusroi tongnai. Where is your execution? Don't you get it? Condition je fang tongthung. Mood je high fan ungi tongthung. Just do it already. Stop talking about it and be about it. Kok shimi shaita tongdi. Mungsasuk khlai bu phunukdi. Jodi nung sakno wansogo je nung mehnat khai tongo nung sai togui tongo. Apro boini ni work ethic no notice khaina bile. Boirokno no compliment khaina bile je nung belai mehnat khayo. Nung belai sai togui tongo. Nung dakti basa urokhinai. Jodi khaya khonke wansogui nadi nung tabokbo enough phano khaya kho. Jodi nung kok kom sawai execution kabang khai gengke boirok only khanai simia nugui bo man khamo. Nung saiman na musuk na bile bahai ke bai ashak successful ngai man tei bahai ke baksa bororo unsuccessful ngai thang. Dwayne Johnson o dunia ni joton je highest paid actor nung sai de man bo phungo busuk dakti basa bo basa wo 3:30 am morning go baksa borok rok to aprosa si thuya ko amtui borok rok ni aro discipline bekere self control bekere. Football ni king Cristiano Ronaldo training ground wo joton je sekang thango but bo joton se last wo si phirogo. Michael Phelps the greatest Olympian all time bo 5 years salsa din fanose boni training no miss khlaya. Yes, 365 day for 5 years and no break. It is exactly work ethic. Aboni bagino o dunia wo 1% boroksi successful ngai mano. Nung bo a 1% no countle khaisakna ni musuk jago but nung borok haike mehnat se khaina ni musuk jagya. Kabang ma bisip nango success no manna ni bagai apro si success no mano. Tei nungke nung to taboksa si thuoi si tongkho. Wake up. It is not about tomorrow or Monday, this year, next year. It is about every day. Je shamano khlaiwi phunuk di. Je start khaimano complete khai phunuk di. Nini a talent simino no success khlai rugla. Nini work ethics si no success khlai runai. Tei tolao comment khai shadi. Phainai new year wo nini number 1 priority tamo. Hambai dolokno o video no paithak jora nai tongma bagai. Salbrum no naro kok borok motivational video naina ni musukanke ane o channel no subscribe khairi di o video no nai tongma bagai narok no belai ke hamaya faro.